so ubhuti wami kwenze mistake wadubula abafana abawu2 Ena15 years so sadingiswa ke kulo ndawo le. Njengoba besishilo mbukeli ekhaya ekutheni ukuthi siyehla senyuka ukuze uhlale phansi unethezeke ubheke izinto esikuphathele zona. Njengoba sikhuluma ngabahlali basemgwaqweni nabantu ababuye behlale emgwaqweni silungise izimo ezithile sibheke impilo zabo nokulungisa okuthile mhlawumbe ongalungiseka mase kuba khona lokho okudinga umndeni uqobo lawo. Njengamanje ukhona ugugu lethu uNongalo engokamsweli sina njengamanje gugu lethu ngibingelele ngikwamukela. Yebo ngiyavuma babukeli. Gugu lethu ake sikhuluma indaba enkulu yokuthi nize nifike lapha emgwaqweni kukhona into enzima ukufika kwabantu beze behlala emgwaqweni akekho umuntu oyithandelayo ukufika la kodwa egcineni nigcina senihlala khona. Akungitshele nje istory sakho uqale nje iqaleni ukuthi uqale kuphi uzalwe kuphi wakhula kanjani uzofika la emgwaqweni. Yebo mina ngikhulele Entuzuma e-training sibehlala kahle futhi nomndeni wethu ku5 room so ubhuti wami kwenze mistake wadubula abafana abawu2 Ena15 years so sadingiswa ke kulo ndawo le ubadutshulwa umuntu wasekhaya wathi wasibaleka sisuke lapha yana ngoba sobulawo. Okay sasifunda lapho sifunde ekoleni e-rights amakhaladi si-rights uma wethu sifundisa senzela yonke into sabaleka ke ukubaleka kwethu ila saluza khona ukuthi sikwazi sibuyele esikoleni sayeka kulowo nyaka lo esikoleni esiloku stanta sibaleka up until uma waze waqasha eMevili sasuka eMevili sazoqasha la ngoba siqasha la eThekwini ke from ku second year up until ku grade 7 5 lo sihlala ngihlala la eThekwini ngifunda la. So nga-end up nami sengibona ngisho impilo le eThekwini ebhedayo yabo lonto ngokuthini ngihlezi ngila around ngiyababona nabantu menze izinto engasile nami nga-end up sengena kule mpilo yabo lena engekho right yabo lonto ngiyagcina silami sengibhema yabo kodwa nje kumanje nami angisakuthanda ukubhema angazi sekuyinto engazi silakhe impoqo angazi sengenza kanjani ukuthi ngiyeke nami ngiyafisa nami ukuthi ngenzele uma right ngoba wasawuluza umzi wasekhaya and sesibadala thina uma eku-age yami wakwazi ukuthi asithengele umuzi asifundise ekoleni ezibizayo yabo kodwa manje ngenxa yokuthi thina silento esiyona siyabhema yabo asenze into eright uma wethu asimjabulisi ngalutho kodwa ekwazile ukusithwala up until siye sibe bangaka ngoba even ngimi ngaka uma wami usakwazi ukuthi ahambe ngibheke itheku lonke athi awubuye uze endlini uzogeza udle nami ngiyafisa nje mama ukuthi ngimjabulise ngimenze abe right ngimthengele nomuzi but angazi kanjani kodwa ngiyathandaza uNkulunkulu ukuthi asisize ukuthi sibe right siyeke lempilo esiphilayo. Okay Nkosazana ngifuna ukubheka la ekutheni ukuthi uma ukhuluma indaba yokuthi waheheka la Thekwini iziphi lezi dakamizwa okuyizona ezaziheha kwakhulunywa kanjani ngazo. Ngifuna ukubuza laba ababebhema ukuthi bona mabefika kuwena babefika bekheha kanjani ukuthi uzoyibhema lezi dakamizwa. Uyazi ama friends umuntu azofika nje umngane nami asikuku eyasibheme lento le avimnandi fethi simixa ne-weed insangu yabo lonto imnandi boma sibhemile nje uzofila right ngeke uzube na stress. Okay nami nga-end up sengena kuloyo nto ngigcine nami sengibhema apha nsili ugcina usufila amapain emzimbeni usuza ukuthi ayengeke why mengivuka manje sengivuka angisekho right yabo lonto angitshela umngane nami athi hayi ngoba wakayitholi le yanto leya yabo loyo nto nga-end up sengena kanjalo ke nami embhemeni kodwa shame ngiyafisa ushembe ukuthi angisize ngiyeke le nto le angisathandi nami sathanda ukubona mama esafarisha kanje ihambe ngibheke emgaqweni ukuthi fayile ngidle fayile ngiyogeza nje yabo angazi. Gogo ake ngibuze la ekutheni ukuthi kumanje kunezimo ezinehlelayo emgaqweni manehlelwa izimo la emgaqweni yafika ema-police station anizokhala njengabantu besifazane mhlawumbe kukhona umuntu okunubezile angisho njalo uma unukubezeka uyobuza e-police station ukuthi
noma uyovula icase noma uyobuza ukuthi icase yami isihamba kahle yini kuyenzeka yini ukuthi nisizakale kona lokho noma sekokwehlela yini lokho ukuthi uzudlwengulwe emva kwalokho ungazithola usizo abayinaki nje lonto angifunda ukuqamba manga shame uthi uyafika lapha yana epoint kuye posteshi uthi uzovula icala ukuthi nanga umuntu engishaya ngicela bandle uzovula icase yakhe ukuthi uyangishaya yabo bazobe sane bakuhleke bethi hayibo ngathi ungaphumi ngisho igazi wala fanele uzophuma igazi ukuze sibone ukuthi ushayiwe wena yabo lonto basihleke beqede bexoshe lapha epolice station kuthiwe hamba yabo number 2 ngoba sibhema lezi sibhemayo thina ama Nigeria sothi sothenga kulama Nigeria lawo basibambe labantu labadayisayo mebesibamba labantu ababophana amaphoyisa mebesibamba bazothi nithenge phi lento sibatshela ukuthi hayi sithenge kuma Nigeria kanje thiwo asambe sekulona bazohamba malume bekulona iNigeria bafike bathatha imali kulona wena kodwa egcineni uyapi uyejele uyoboshwa lo odayisayo akaboshwa yena ungakuba ngisho uma wami wazohamba epolice station wayoyifasa lonto ukuthi ningayibopha kanjani ingane yami niye ukubopha umuntu okuyiyena umsunguli wayo ophethe lento le wena uboshwa ngalephi wena usuke waboshwa yebo sengaboshwa uboshwelane ukhombe endaweni okuyiyona eyisizinda isesidakamiswa no noma uboshela okunye useceleni ngiboshela ukuthi mina ngiyiphethe lento le eyisidakamiswa okay lo muntu ke oyidayisayo usukhombile khona kodwa akaboshwa yena kuboshwa mina yena ngoba unemali uzobakhokhela yena something mina ngoba ngumuntu obhemayo ephara bangibiza ngephara phela anginamali siwe ihamba wena hamba oboshwa wena hamba ubuyisa igazi leyo wesivili wara bakhulume yonke leyo nto leyo siboshwe kanjalo umbuzo omunye ongaqhamuka ukuthi egcineni nonke nizama impilo la eThekwini wena uyizama ngani impilo ngenza ukuthi ukulaba ababuye bedayise mhlawumbe ngomzimba ukulaba ababuye bethenga izinto bedayise noma ukuphanta nje lokho okucelayo kumuntu uwenza kuphi wena no mina nginomuntu wami ngiphisana naye boyfriend yami ayithandi sheme ukuthi ngihambe ngenza izinto ezwrong lo ngithi ngiyaphanda ngicela abantu yabo kodwa meku December uyangipha imali esangithenge amabhola yabo nama shower caps ukuthi ngiwadayise ebishi uyosothola imali right impilo mangathiwa kushintshwa impilo yakho njengamanje akukhulume nje indaba yempilo yakho ukuthi ungafisa ishintshwe phi ikuphi la okunokhiye khona wempilo yakho ekutheni ukuthi wena ungakwazi ukuhlala noma wakho uhlala nomndeni wakini uhlala mhlawumbe nabantwana una umntwana angitwana anginayo okay ukuhlala noma wakho ke umuphi ukhiye esingakhuluma nawo esingakhuluma ngawo njengamanje ukuthi cha nangu ukhiye umuntu ukhiye obukayo njengamanje kuthena ukuthi engavula kuvaliwe njengamanje ethi yena ngingamsiza lo mntwana ebuyele esimeni ade eyisona enze kangcono imuphi ukhiye ongaba nawo empilweni noma ukhiye ongathi wena usitshela wona ukuthi lo uwona ongavula iminyango kumina ukuze ngibuyele emuva uma wami umuntu engakwazi ukuthi ngiyithobe ngiyekena imako ukulapheka kwakho kulesimo sikhona yini la ukucabanga khona ukuthi wena ake ngicabanga ukulapheka kulesimo engikusona yebo ngiyacabanga ukuthi uma ucabanga wena ufisa ini empilweni yakho ngifisa bami ukuthi ngathi ngayeka lento yokubhema lamadrugs ngabhema la ngihlukumezayo ngithole nomsebenzi because ubaba washo wasigugu uma uthi uyayeka umsebenzi nganyama ngoba mina ngiyimanager ka Mr Price ngingakufaka emsebenzini usebenzi so manje it's hard baba because kufanele ngazi usungaze uye endaweni ongavayeleka kuyona like ama rehab yabo uzube right then ke sengaya kubaba ngimtshele sibaba sengi right angisabhemi sacela abantu ngifaka emsebenzini wena uyathenga irehab yebo ngiyayidinga mina moyithenga irehab awukhulume nombukeli obukayo njengamanje ekhaya ukhuluma unxuse ukuthi ikuphi okudingayo kuyena uma udinga irehab ngoba kukhona abantu abasibukayo abangakwazi ukuthi bekusise empilweni yakho ngoba usizo lakho asilasthini
wena wazi usizo lakho ukuthi lukuphi awukhulume naye njengamanje umbukeli ekhaya uthi cha sengidinga into engangisizwa empilweni njengamanje u1 no2 no3 ukuze ngikwazi ukuthi ngibe right mafa uyovalela lezo insuku noma lezo inyanga noma lawo masonto ucela ukuthi ngicela ukuthi kwenze kanjani awukhulume naye njengamanje yebo babukele emakhaya ngiyacela bandla usizo noma iluphi engangisiza ngalo ngifuna ukuyeka lento engiyibhemayo manje sengikhathele ongakuba ngisho uma wami nobaba wami sebekhulile enough manje ngiyafisa ukuthi nami empilweni ngibenzele okungcono okright leyo ngangicabanga ngisakhulu ukuthi umama nobaba wami ngabe bahlupheke ngikhona ngiyobaphatha kahle njengengane yabo so ngidinga usizo ukuthi engathi ngathola irehab ngihlale ngiyekele lezi zinto engidlayo ngipick up nje empilweni ngibe right nami ngibuyele emzimbeni wami lo engiwaziyo ukuthi ngugugu lona alright sokhuluphele ngoba manje angikho ngisho kwiweight yami ngifuna nje ukuthi ngibuyele ngibe right babukele ngisacela manje ningisize noma ubani ongangisiza ngingajabula Nkosi yami Gogo sibonge ngestory sakho sibonge nangokuthi usilandise ukuthi ufika kweni nafika kanjani uNkulunkulu sengathi ngakubusisa lokho okwenzayo ukuyeke ngelinye ilanga sifuna ukubona ukukhohlukile ngelinye ilanga nangelinye ilanga masifika sizokubona ngoba solo siqhamuka kanjalo sinibona ngelinye ilanga nawe usemukele ngendlela emhlophe njengoba simukele ngezandla ezimhlophe siyabonga kakhulu mbuke lapha ekhaya sikhuluma indaba enkulu inzima into esikhuluma ngayo masikhuluma ngezinto ezenzekalayo la uma sibuka ezweni ezinye zezinto uyibona uyithathe kancane kanti egcineni ufo labantu abasuke belapho ungalazi lunzima likagogo ngoba umntwana omncane wakubo owenza isigameko egcineni kwathutha umndeni wathutha from Entuzuma uziyohlala la uhlala khona kunzima ukuthi ubuke izinto ezikanje nokuthi ulalele izinto kanje mawunosizo kulula nje ungangena lapha na kwi-email yethu uthi kwahlala unethezeke@gmail.com uphinde futhi ungene ku YouTube uthi Nethezeka TV lapha na ke kuna ku Facebook uthi Nethezeka TV uyasithola na kanjani yimo wakho DJ Ponyaponya insizwe hlekunazo kithi seNingizimu Afrika ayikhale ziyakhala ayibonane futhi nangokuzayo yipha